23 mbita MAUREEN kinya tukiambiriria nteto chetu kigomano gya kaua ni kithirite kigitonya ntuku yayo ya ijiri kwithirwa kigikarika ndene ya kaunti ya Meru kiria kithiritwe kigitongererwa ni munini wa rais niwe Rigathi Gachagua amwe na kinya minister wa urimi niwe Franklin Mithikali Nturi kiri itagaria ria guchwa ntaira ya gukiria kimera gikinkuruki na ntuku ya narua senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi nethiritwe akiaririria ontu bubu na kuga Taireji mono chikethirwa chikiaririrwa ndene ya mbunge nikenda mawatho nkuruki jethirwa jagikurukwa jagukiria kimera gikinkuruki. Kenya. Tuira tukaria tugacoka tuchikie bunge nikenda tugaitha sheria ire ikomba gutuma tuita kateos kire sekta ya kawa itukwenda kuma society ya ketha kawa na tabomba gwigia kawa kaka kiri market international market directory batu kurukira miras batu kurukira kateos uchi abantu bau nikenda tumba kwetherwa arimi bakiona kiguni. So tuina sheria already na senate ya coffee bill na nio tuira tukaria narua tugacoka twina drafters ba sheria tugeta tuunganirie kiri bill yewu iri senate nikenda tuketherwa tukiankaga nteto tukwaria kiri sheria kinya baba gwitwa katelo gwatwika sheria eto ya kubagwata gutikyo bathithia no tunarua bakaetherwa be katelo ewu baite bacoke bachwe license kaire na marito mwanya tofauti. So kinyo ilazima twithirwe twina sheria cia kungana iri gatuma antu ba bonde tumba kwethira tugukaria murimi na ingwitikia nteto eji twathithia na arua tuketha tugepu update mara kwa mara ara twitite twakinya TV ne cienu kamemene nikenda tumba gwita bwega na kumenyera urimi bwa kawa na tumaja after 2-3 weeks twacoka twite mantu ja majani na ara Kericho twacoka tucoke Meru kairi kwariria makandamia kwariria mira kwariria avocado nikenda twithirwa twina in every kilopira tukulima itumenyero shete bwega na shiri twigirite chekongana nikenda murimi akomba kwithirwa na benefit na thirikari ya Kenya kwanza woni kwenda president monona munini wawe no tukuma ndatura bunge ri mwaka juju ni tamu ya kwa ithatu utiro twethorwa twina thirikari kwenda gwi committee gutugwata mbaru nikenda tumba kunyorosha mantu ja urimi bwetu. So president kwa twaginya miaka 5 akomba ku make sure sector ya kilimo kurunga mabwega straight ingwitikia liga seje ningani kinyaka uma ngugini akanoka aketherwe mukuru wina heshima nikenda nawe murimi omba gwita na mbere bwega. So untubobo kareka narua uti untubunge ndona yabuka ini go karabunge no turu ndona twina thirikari committed ku improve muisha monoja murimi na no kona murimi yakeja gukira batwiga kawa ka gukira majani ja gukira makandamia ja gukira eria ri gukira na ikwachi na kila kitu ningwitikia kinya mbeci yo kona tukiromba ome tutiromba no nteri tugetha twina enough foreign exchange ya kumba kwa kandiguro yetu. So ni the right thing era president yathitie na munini wa nenkirwa kurungamira ngugiji no tukatezio igwike gwetwa au ni antu be na multi-billion dollar business na antu bau iba mwakali sana bau no bagarore kinya thirikari no tumbece chekawa ni nyingi muno ire kumaona. So ingwitikia twithithite mantu na je kare shiriene tugethora twisa sawa na very happy senator wa Meru. Let us come with the recommendations so that when we convene again at 2, yeah? Iko marketer, karibia hapa. So that we agree, look at all the proposals. I listened very keenly to the proposals by the growers. I've taken time to talk to many farmers on phone, and I can confirm that many people are in agreement that those are useful interventions.
Onde kaunti ya Thaa ithiĩte na mbere na kwithirwa ikibangira kigina kiayo kia mwaka jua 2023-2024 ni bethirite bakiuga mwankira thaiji batiamukirite bilioni 1 kuma kiri thirikari nene untu buria butumite bwaritia mantu jegie witi na mbere nandi bakiromba thirikari nene kwithirwa ikirekeria kigina giki nikenda bomba kwithirwa bakibangira mirandi mwanya mwanya iria ikethirwa ikiguna akariba kaunti ya Thaa Nithi. Kianini kia DC Muchiwachuka kia thoni kia withirania bwa maoni ma akari ba wadi ya Karingani makonie uthondeki bwa bajeti ya mwanka wa ngiri 2023 mwanka wa ngiri 2024 gitongeretwe imukaririgiti wa kamiti ya kigina gikaroni kia MC ba kaunti ya Thaa Nithi Godfrey Mureithi Gaturo urano we MC wa wadi enu ya Karingani ikagita ku aragaturo aithurite ati budget tira ikwirigiro kuthondekwa ni chiringi bilioni 6 na milioni 101 ara bilioni 3 kathanta Mugwanja kira igichunche kia 60 na chiri kwegana ikathi kiri marima mautungata na kyo gichunche kia 38 kwegana kithikiri mirandi ya uthina mbere wabakiruthaga budget yenu iraitigeria biumia bithatu ithomwa thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi itiamukirite nkurukia chiringi bilioni 1 kuma kiri thirikari nene chia bajeti ere gutumika kagitaka kwa gutoka gototio no bilioni 1 tigarite just 3 weeks hana makaleta mbia inu itiomba gutumika na ithira nitwena ndire muno ya mbia ira tukuona thaa ino kwa gune nkwenda kuga na thaa ino anogwa mbia Anthony makuona na michala nengayo tutetheti Gaturo akirombaga thirikari nene irekagirie mbia inu kurio kenda urutigwira bwa thirikari ya county bwagira national government nene nkimiromba ikeomba gwitikira gutunenkagira mbia ino kuria ibati on monthly basis antometo tutiomba kuiga twina thina ya kulega kuriba aruti wira tutiomba kuiga twina thina ya kulega kuruta mawira maria mabati kurutwa no tukwina mawira maria tio tubati kuiga tukiribaga ta contractor maria marutite wira noe MCA wa wadi ya Mukothima Luke Nyaga Marengo uranwe mutongoria wa baraba ingi karoni giki kia MCA ariuga bwabwa muno kuongerwa kwa michara ya MCA kuraithiritwe kiri budget ino MCA twina challenge ya mishara lakini eno ni shire gukata cross ndegoro yonde ya Kenya na daino most of the county assemblies zithioruthite and adjournment lakini tio bando to process ni ya kuthugania what bora tubatiri kurutha na tukiyo kinyithia gitara kwira budget assembly okegwa tukumenya wagwa tuga factor in becha inu kana tumenya bora tukarutha nkuruki ariuga budget yenu ikaraithiria kigina kia Ward Development Fund kira governor Njuki apejanire wirane baukinenkanira kagita kara arugura ikaro kia MCA nyuma ya kithurano kinene eta fact twende ni boega bora MCA bakigobe na nafasi ya kwayana wirira bakwendurutwa wondini chiao One Development Fund RMC okegwa petwe akegwena aki ya kuweta mirandi ira batiri kuruthwa na already itofactite in budget ni no 10 million every ward cha barabara 3 million cha kurugamira chukuru na milioni chinge chie na chio ikagwatira sekta ya health mwanogu ariuga kigina gikugiti batiri kurugamirwa ni MCA ende wira ya MCA batiri kwigwa ire ya kweja na mirandi ira batiri kuruthwa utire mbesha MCA abatiri kugwa kigwatira wira ya MCA ne kuregistrate ku oversight na representation ngogere MCA karuta wira yake kuga ndenda murandi munana mona ruthwe riru ende kenenganira go executive ni onega implement kogu mbeja chiondi ga control kuma ndoketini ya governor nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima na kuonde kuri na rwaria nkurani rwegie irio bia GMO ndene ya kaunti ya Embu mbere north gicigo giki arimi bara bethero bakirima bamba na ndene bethrite bakigunika kumania na bamba muthemba jwa BT eje ne ya GMO ara bethrite bakiuga bamba eje ethairwa igichiara maita jathatu nkurani na bamba iwingi ya kawaida kagitene ukaone bethrite bakiuria arimi bange bethire bakirumira bamba eje ya BT nikenda kinya kiwanda ya cotton kethirwa gikiririmuka
Arimi a bururi wa Kenya gwa kavinda gaka maravota gukuria tu gikiro kinini kia vamba iria irendekana ni iganda ngurani cia gutuma ngora cia nguo na varia kamiti cia urimi na wonjoria cia mbunge nene icererete arimi ngurani mwena wa mbere iguru itura aria Kamarandi aria marakuria muthemba muceru wa vamba iria iramenyekana ta BT cotton niguo kwionera mawega mayo mbere ya makendekithia arimi a bururi mugima kumivanda. The cotton that we produce is a far cry from the current quantities that are required in this country. And I think all that we require is support from the farmers. And the moment we support the farmers, we have the potential. Guku kuri na kamweke ga kuongerera uciarithia wa vamba, arimi mangivanda muthemba muceru wa BT cotton uria uciaraga maita mathatu makiria ya mithemba iria ingi ya tene. Ni mbega ina maciaro mengi tondu wavanda eke imwe nurakethania tani imwe umithondekete wega lakini vambere twavanda gitambo twabitaga at89 yatuvecaga kilo 300 kwa eke imwe tue miaka ino tuvandite 3 mithiru uvorwa wago andu acu maraoka makiuga nyamu ino ni njuku ni tukiarwarire mirimu ira ikuita kansa no ni tugereti tuona nyamu ino ni ratutethereria no ati wana kuri uguo arimi aya no mavote guciarithia maita mugwanja makiria mangivota tu kugwata mai ma kurima na varia mari na mwirigiriro munene wa ndemu ithatu iria irakwa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Turona tukikanda kuya manji sana ta ndemu turona tukuthondekera na mweno wa Kamumu yo thirikari nene era initiate ndemu ino tutethie muno toruva amba tukiambia kumikira manji ikithina mbere na gukura ni ukithia na healthy na ni rathondeka matunda mengi muno na maciaro ngo makora makingi na varia mithenya miuku arimi ni makugwata kiguni makiria kuona mbunge iri na muvango wa kuvitukia watho wa athondeki a nguo gutumira ngora iria ithondeketwe na vamba iria ikuritwe vururi ntheri. We want to make a strong legislation to protect our cotton farming, and we want to ensure in that law that if you have to import any material, textile materials, they must be there only to fill the gap. Na varia riu athuthuria maravoreria arimi ngoro ati kuvanda vamba ino muthemba wa BT cotton gutiri vindi gukamathukira tiga no kumongerera maketha na umithio makiria. GM derived crops are safe as compared to their conventionally derived counterparts. So they do not pose any additional risk as compared to their conventionally bred counterparts. So BT cotton is safe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Ekuru ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nethiritwe akiuria atongeria bangi kaunti neje kinyabo bethure bakimakira antu baria bateguchiumba mono ana baria baremeri ni kuri abisi kumania nabo kwithirwa barenja iria iteguchiumba akiuga baria baingi bethure bakimugarukira we ende ati kumbana nabo bonthe kumania na namba enene yabo kwithirwa ekingia. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu auritie atongoria baria bangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kumutetheria kuringithia motoro mantu gwarira. Susan akauga merigo ni kumuritwira nontu thirikari nene itikunengera abunge ba Ekuru mbeca nyingi bura. Ingwe twambe twakira Tharaka Nithi yonthe kaunti nontu uyu murigo tikuga kanda kankaumba fude kwina presidential ambassador, kwina county ambassador, kwina ambassador kinya CMP CDF na kile ambassador nusio ndinya ya gumare punioni ni gichiombe. Sisi hakuna pesa tuko nayo. Kio kwa kweka nyamu kinya to nite ko wangechwa para banyiri kabisa enda mbona karanga kainga turumutura bagutiga. Susani akiaria kagita ga gutetheria mwana wa mwari Winjoy Kathambi gochwa cukuri ya University ya kuthongera augite atongoria barabangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wanabo bateri wecha itera na nkinya kwirutaniria gutetheria bateithia baraba kubethera naguna baba na marinyani batakuoneka Kathambi kathio swana barenga gitata kabateithia tucoka matani murigo gwa mtu wonde mwaka twakise Tharaka Nithi gwitia tonto boka ithandete tutimenyaga boka twiraga
Tumira tia ni kuga na thire bona kathambia na thina boka mutethi ona kathambi kungiro ntura teno tugatethaine tukaruta kinya rambe wogu to ne tukagitata tugokira sungo tombe tokera tongulia baba ngitwathurani bona bota fadhali batugatagie mirigo eno mbagumire kinya kathambio bakangwatia mbasare na kathambi gungi tuone gatugokire mbongwathara kanithi mono baba ri na ndiguru betie na bathome mono kithomo getu ntukithomo kyo kigananagia ntu bonthe ni gakwa kuumiria kathambie munde arithi athoma utimdo kameka kathambi gikeno kiujurite mwari Winjoy Kathambi bubwe nyuma ya gutangachwa na kugerwa kiri nyomba cia Nteto agicwaga uteithio boko mwira cukuru ona media team ni thank you nuntu bwa kudikiria iromba riakwa bwaja bwajukia story yakwa bwa Mira TV nkenda mbumba gutedeka ndigwa nkenete muno nuntu kumomndi mabatalo ma nkole yakwa makudiskuru magutimika kumomndi riu ndi skulu mbumbe kudoma kenda ona mbumba gutedia babe na dino na ntuku imwe yakinya ngatedia babe bena dina ni thank you muno gikeno gia Kathambi itige kathambia kende nkinya kiraringithia aturi banturenia mugani wa ndia chogoria ikeno giakwa kiari mwana wa thome at least ya umbe gukiria muciu gia no kaigweta nikio nguga ni thank you muno mwezi mwe ubarikiwe sana na mingondi hiru akuragithie buru kurio ngithirwo ina thina akuririkanage nuntu wa gukinya mucii to mtu atengiciria kana kuoneka ntu tabagwa mbati nuntu angai utwikitwa kwija kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi ni kuma akiri rugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Oremeru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Rubis Petrol Station second floor 139 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kuma rongo njondu kene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaijiri cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 3 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro endagia na maguri ja wholesale na retail rio ngandu kene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791345475 kana 0743045213 kenda kugwata Nteto Nkuruki kethura uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na maguri ja tukwinyiria mubuko waku tugwate kiri Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Principal, Board of Governors na Kirwa Technical Training Institute Fraternity turina kugwerua kubwete kiathona kia biri kegwekera thombe kwa lito betu ni kiatho kirege kathithika njuma tariki 16 mweri Jojo 3 mwaka Jojo kwambirire thethe cia rukiri kienine gia skuru mugeni wa gitio akethirwa ni Daktari Esther Moria PhD Principal Secretary ruangirwa thirikari ro cukuru cio bundi note ya Ministry ya Kithomo ni ontubo Nteto Nkuruki turingira thimu kurukira 0722646001 Daktari Jackson Mbae current principal wa Kirwa Technical Training Institute kuinvite bwinde na kuwira njoni buone kiratu nakyo na tuwithwe turiamo nabo turingire graduate chietu mpe na tubene college tubere congratulations nkubwa togeni bwinde Kirwa Technical Training Institute, technology for better life. Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kire monaneja urimi na ndethia sheria jaraja kethro jareki ni negesho ground gitoro njuma tariki 16 mweri Jojo kwambiria thaa 1 cia rukiri na mbere njukia kanya ga gukaribisha arimi bonthe kiri kiatho gethu kinene gia tuko ya njuma tariki 16 kira ikethia kinara ASK showground na mugeni wetu heshima kethwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei Murimi
Ijawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma bogeta. Ukono njira sheki nande cia gwika sirenji eku kuthondeka iro bya ng'ombe wetumira otea na njira sheki nande na kinya uitano umenyeri boto jao. Ng'ombe icio thikethera iria ya fiunde na ciumete kiari mbetu bara bare ditende ne Meru na kinya ugono gwite kwetho kalija bo ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya amba ndikenda tomba gwita na mbere bwega. Ukethro inya na mandagitari bakuma Meru General bara bakaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri. Mugeni wa Giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto. Bwinthe ne bogwati ugeni. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwata ogeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkruki mwituzi wa Kirimara juria ichunche bira bingi birindene ya kaunti ya Tharaka Nithi na kinya kaunti ya Meru nejuirigiritwe kwithira jukigunika kumania na mubango jwa mitambo ya kinande jwa kurigiria mantu jegi mianki mitune aria untu bobo bukethirwa bugikarika na kujukia nkurukia bilioni 2.7 mubango juria jukethirwa nkuruki jukiguna kiri gukaria mito iji na mwito jwa Kirimara jwa gicunci kinene kirindene kaunti Meru nya kaunti ya Tharaka Nithi na ndijutite kugunika bunene na mashini ya kinande gutetheria kumenyithania kagitene karia monki jumira ugukorokero tethi bwa kimanja kia mbesha kia bilioni 2.7 kuma kiringwataniro eyu mwerekithirio mito ya nthigurune Kinya Alex na Makoko na ugite teknolojia kinande kethiro etetheria kuthira mionke mito irethero ikinyangeriera na inyankoroki nyomosha kithaka. Project inatupatia uwezo katika Kenya Forest Service ya kuweza kupata ripoti kwa mapema na hata kufanya ile tunaita response ama kupigana na moto. Na kwa sababu ya hiyo kutakuwa na project ambayo itakuwa na miezi 28 karibu shilingi bilioni 2.7 na project hii itatusaidia kwa kuongeza maarifa kwa wafanyikazi wa Kenya Forest Service na pamoja na communities wale ambao tunafanya kazi pamoja na wao, na pia kutuletea mitambo ambayo tunahitaji ya teknolojia ya kuweza kugundua moto haraka iwezekanavyo ili tuweze kutuma wale ambao wanaenda kuzima moto huo.
So project hii inapoisha na itakuwa katika county 20 katika ile tunaita water towers 3 kati ya zile 5, na baada ya hiyo utakuwa na uwezo ya kuweza kuona moto kwa mapema, kuzuia moto na hata kupigana na moto na kuzima kwa haraka. Ngoge tayari niambiritie na nirikwethire kinyira muthia nyume meri 28. And it entails support in terms of surveillance equipment which will be installed within our forests, 3 of our ecosystems, and these equipment and stations will be used to give a real-time monitoring of fires, and it's able to detect smoke as far as 18 kilometers away. That the question of the protection of the forest is protecting our forests. We protect our lungs, the lungs of the planet, so we protect our life. Bonge rwangirwa kefe sibugita bakethera beritana atuli baraba kwiritie mito kenda bebethera bebetethere kagite na karamyo nkiumira kana mitino enge. Oho ibasho ketu bombe shimu kethera shigitwa na weta wakagetu gya kwamukirinya kubangania kagite ne karia mitino umira kana center. We are going to develop the capacity of our college, Kenya Forest College Lundiani. We are going to have a facility there to enhance our training. We are also going to have a command center at the national level for monitoring and for reporting. So basically we intend, once the project has been completed, it is going to enhance our capacity to manage our forests through prevention of illegalities, including forest fires. Nke reporter Ntoshoro TV weekendi kumaje kengina ngine kinene kemshusha Nairobi mbita Boniface Mungera. Nayo kamiti ya Senate area ithiritwe gitarwa guchunkuna ekarikari ya Shakahola nere ithiritwe ntukwegoro igitirimana na atongeria bakendini mwanya mwanya baria ithiritwe muno bakiaririria yumira ririre ya Shakahola na nkuruki ntaira iria ikethirwa kana iria ikethirwa igitumirwa kenda kurigiria makarikataja. Anthony Kathenyaga atuonichio. Ngwatanile ya kulungamira makanitha yudhulanite kanitha mwanya ilionkiame makanitha maki evangelico na ile bishop bakanitha Catholic muthinyomri ni kinyite mbele ya kamiti ya bunge ya mwanyele gusunkuna ikubile bithirito bikionekana ntereja Shakahola kaunti ya Kilifi. Bakireithia murungamo wao kone ikubibi atongore baba bwa mbele ni bamenirite kalekalele lya Shakahola na kuregwa tatawiki na ebonene bula batire kujukirwa matagere make watho. In the first place, we join the government and the people of Kenya in condemning the actions that led to the deaths of more than 95 Kenyans in Shakahola, Kilifi County. We believe that this was an isolated case that should be handled as a criminal act within the laws of the land and in an exhaustive manner. It is our hope and prayer that the government of Kenya will bring the investigation into this matter to an exhaustive conclusion that will leave no questions unanswered. Bumu bwa mubango wa kamitini ya Senate ni guselendekithia lya watho bula bukalungamira makanitha atongole baba bakiweta thirikari ya mbere gusonkona makanitha gwitukira ngwataniro kana mabile yao ilio kanitha yandikithitie amweno gune baugite thirikari tena mainya no meku magwitithia na mbere makanitha na kuria kamiti ino kwendekithia mubango wa makanitha gwisonkona gwitukira ngwataniro kana mabile ino yao. The government seeks to collaborate more and more with different umbrella bodies of the religious organization in Kenya for purposes of promoting a collaborative self-regulating mechanism by religious organizations in Kenya. Such collaboration will require reference to umbrella bodies before any religious group is registered. The state actors shun from interference with religious matters and use of religion for political reasons. We strongly note that state actors have no authority to convene or finance interfaith gatherings or formation. The Register of Societies in Kenya should play its rightful role by ensuring that before registering any religious organization, due diligence and background checks and references are made. Atongere baba makanitha ni basokete baregana endekithia ya kwithirwa wina digiri akethirwa
ukenda kulugora kanisa kulingana nabo unje ni mweto nabo tangwatano rya makanitha nibo babatele gusunkuna andu bara bakwereithia wendi bwao bwakunjia. A form of education might be necessary because of registration, but not because of being a minister. I have registered Anglican Church as a denomination and I'm an official. I think some form of education is necessary. I am of the opinion, I stand for that opinion, where we need also some qualifications for the pastors if we want to control this menace. A call to serve God. That call comes to anybody at any time. And it is never controlled by any documentation, by any recommendation. However, after the call, how do we capacity build our people so that they may come to the level that is expected? Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Hau ni otwakinyira muthejo wa Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita MAUREEN KINYA.